تماشاوان ایجان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دم باش. امی دیسال در برنامه کرد ویزیون یا به هفته ده چندین راپورتابونی پیش رو. تماشاوان دلال دم باش. هزین سوریه دموکراتیک کو کوالسیون به پشنگی امریکا پشگرید ده رادگینه کو شروان نوی نزیک بویه کو تاخن باشور باجر رقه به تمامی رزگار بکن. وزیر دروی امریکا رکس تیلرسن جی بالدیشنه کو داعشه دل رقه حتی داویه برخواه بده و بگیشتی آتاد کردن رقه هین شرن پر دجوار ببینه. هیزن سوریا دموکرات او امریکا پشتوانیا واندکت پیشوچونین برچاف لتاخم باشور رقه دکن کار بدستن حسده راگهاندن پرانیا تاخم باشور رقه به پشتوانیا بالافرین امریکا کفتن بن کنترول هیزن وان و بتن 300 متر یتمان دادگل هیزن لروش آوای رقه پیشوچونان دکن یک بگرن بدست خدسنا نوات ساده جب باشور باجری و ریا بتن یادا عشه بوچم فرات ببرد وزیر دربی امریکا دبیجت شر رقه وکو شر موصل و دجوار و زحمت بد حتی بیت آزاد کرن. ئەڤا کارسازیە داعشیە فڕۆکین چاودێریێنە لە دەما ئەم دەربازی درعیا بوون مەگرتینە ئەوڤان فڕۆکا بکارتی نندا جهێنمە ئاشکرا بکن و ئەف بۆمبە وام خۆ دروستکرینە. هف پیمانیا نفت نتوی او بری برایاتی امریکا پشتوانیا هیزن عراق لموصل و هیزن حسده لرق دجی چکدارین داعش دکت دبیجتن همان آستنگن موصل لرقش هنه. بردف که هیزن هف بشن امریکا بوشر دجی داعش دبیجت دگل آستنگان هیزن حسده پیشوچونان دکن. يا راست أو تبيجي شر رقا بتر وك شر رجهلاتا موصلة ليه همان أو هفركين لموصل هبون للرقا جهنا وك أو تنبيل بومباكري وبكار إنانا سفيلان هر وسا جنرال امریکی دبر سوا بسیاره که لسر هجمارا چکدارین داعش دناف رقا دا دبیجت أم تخمين دكين كيمترج 2000 چكداران للرقا مابن چکدارین داعش تکتیکن شری دو گهورت و حاول ددت بنگهن استراتیجی به هرشن شف بدز بخد لی او هرشه جی آلیه فروکن هف پیمانا دینه تکشکاندن سلولات حتى بالليل مشان ياخذوا المشفى لانه ود زیناوان به شویه دانا خوشخانه بگرن او جهکی استراتیجیه بو داعش و دخوازن وگرینن و هیزن هف پیمانان واندکن ارمانج دا نکاربن خوود زن و درباسی نخوشخانه ببن صنع تبع داعش طيارات الكشف تبعن ئەڤا کارسازیە داعشیە فڕۆکین چاودێریێنە لە دەما ئەم دەربازی درعیا بوون مەگرتینە ئەوڤان فڕۆکا بکارتی نندا جهێنمە ئاشکرا بکن و ئەف بۆمبە وام خۆ دروستکرینە. تەوی گرانیا شاری سڤیلên bajêra Reqe di rewşeka zor alûz û zehmet da dijîn. Rêxistiyên mafê mirova û jwana rêxistiyên nojdarên bêsnor dibêjin li gor çavkaniyên di nav Reqe da hejmareka zora xelkê Asê Maya û pêdivî bi alîkariyên saxlemiya lezgîn e. Ajansa Penaberên Netewên Yekgirtî nîgeraniya xwe li ser rewşa saxlemiya xelkê Reqe diyar kir û dibêjit xema sereke belavbûna nexweşiyên giran e di nav xelkê bajêrî da. Ku texmîn dête kirin di navbera 3 heta 50,000 sivîlan heştan li deverên li bin kontrola çekdarên Daeş dimînin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. بردفکی هیزن سوریه دموکراتیک حسد تلالسرو لسر اپراسیون رزگارکردن باجار رقه هر وها لسر روشاوی باجاری تماشاوانین دنگ امریکا گهدار دکه. ده پیوینک تایبت یا دنگ امریکا به بردفکی هیزا سوریه دموکراتیک قصده بریز طلال سلو آگاهی انگرنگ دان. بریز سلو آگاهی شر داوی یه رقای راگهاند و گوت. نحن من الأساس نحن ذكرنا أني مد بنجهد البيراني بو جود بوج بو رزگاركنه چو دمن دست نشانكري نينن و هز لگور پلانه تفدگرن هيدي ام رزگار دكين دخوازين بكيمترين قرباني رزگار بكين و لگور شانين دست هز سوريا ديمقراط ده هنا بردف که هزا سوريا ديمقراطيك طلال سلو جبو دنگ امريكا گهشتنا نفش نو يچكين گران جبو قصده تكسكر و گوت هفته و 5 صدیجی چکین گوهاتنا خواستن گهشتن دست شروانی وان و اول هیویا نفش نو يچکانه. طبعا يعتبر دعم جيد يعني احنا دعم ممتاز دعم جيد. هلبت آلیکارید باشم پشتوانی گلک باش هيا ما گود بو ملیستا پیدوین خوین لشکری دابو امریکا نزیکی 7 صدیج دا خوازن مهات نجه آنین یا مایی 25 صدیه بهیوین اوجی بجهبه و ام دیدارن لگل امریکا دا بتایبت لشکران دا ببردوامی دا خازا پشتوانی زیده تر دکین و هیدی پشتوانی بومته
گر کو نیتک پاقش هبه جعالی امریکا و امی بگهن آلی کاریان جبر کو ام وکه هزین سوریا دموکرات هف پیمان امریکا ندقادان دا لدش تروره آلی کارین مدخواست کرینه ددمک زودا دی بگهن لسر هالوسطا هزا سوريا ديمقراطيك قصدي جداخواز ائتلاف سوريا جنتوين يكبوي گويا بكي بخليستا تروري بريسلو گود بيتري حفته دولتين جهاني بيشگريايا بكي دكن وحدات حماية الشعب وحدات یکینه پاراسناگل و یکینه پاراسناجنه بری دامزراندنا هزین سوریا دموکرات وان باش کار دکش بونه هشتنا ترورا داعشه جدما کوبان حتانها او فاکترک بنگهینت ناوا هزین سوریا دموکرات دا رجای آوان شست حتی هفته صده جپیک هاتو شانین لشکرین هزین سوریا دموکراتن وکدن ام جعالی نافنتوی و هاتنا اره کرن لپیشی جعالی امریکا و او نزیکی هفته ولاتن جهانی هزین سوریا دموکرات پجراندنه یکینه این پاراسناگل و یکینه این پاراسناجنیجی پیکاتین بنگهینن جوان هزان اف پیچوانه یا گوتنین کو آلیه ترکیه و یان آلیین هف پیمانا سوری دبیجه وکما گوتی او چتنه دخوازن اجنده یا خواب ریوه ببن لیوان دمک خلط هلبجات یجبر کو همو دنیا دزانه یپگه و یپجه او ان کار دکنج بونه هیلانا داعشه جدما کوبانه حتا نها هجايا بالكشاندن گو اف دمهن سر اوبراسيون را قادر باس بونه و هزا سوريا ديمقراطيك قصدي بينجي جسدي جباجي رزگار كريه و شرو بفشونين گران بردوام دكن زانا عمر دنگي امريكا حسكي DHP Tayyip'te Fozza Yusuf, hepsirka desteği reveber ya federalizma baykuru Suriye, breka Skype, liser civina davi o destini şankırına dema halbujartınan agahiyan dedi. Ev civina med 27 mehed çebu liser kanuna hilbijartına o kanuna taksima idari emjerd bejin yani coğrafya gori revşa idari vesas kirin. Ser bana civin çebun ve civine de ev her du kanun davaya ki berfrehi hatin nikaş kirin u hatin ere kirin. De encama van nikaşadı me him betir yani tiştegu de van her du kanun adı tiştegu me esas girt. Ev tecrübaya go 4 salı xoseriya demokratik em beyahin xurtir bikin û ev encamê ku derketine em veguhêzin pêvejoyekî nû yani mere karibê ji îdî ev pêvejoya ya kantona ya ku sa cuda cuda bûn ev pêvejo heta radeyekê gihaşt ermanca xwe lêbelê ji niha pêve van ciyê ku di hindirê xweseriya demokratîk û hatibûn rizgarkirin و ریوبری جدا جدا بون یعنی هر کانتون که بسری خود جدا بون نها پیوستی سیستمی که گوانا همیا بهلو که هفدو تمام بکن ده همون وارده و ده همان دمیدجی بگمان یعنی ام دما که مختصری دموکراتیک اعلان کرده که ظرف و درفت جدا بون جبویجی باوی کنسنسوس یعنی باوی که لهبهاتن ریوبری چه بون اوانا جی هنک تنگاوی بخور درخستن هوله جبو ویا جی به درباس کرن انسان گو براستی کاربن رول بلیزن yani tedbir bigrin باورن بريكا هالبجارتنا وبياهين باشتر بسرا راسكرن و ديساجي ما اعتماد كرسر كو تشوا اف ريبرين خواجهي خدمتا قلب اويا كي راست بكارم بكن و يعني بينها نقاش ما هم بتل سربها هاترون شكاندت Başka kengi helbijartının içine? Bele yani de encam edim dirokka helbijartıneye komina u her vahaye revebriyen ye xwacihi u disa helbijartıneye hereman u ye federasyonu gişti yani em sadı fikrim ku serse aşama em veya bikin serse merhala em van helbijartına peş bakine helbijartıneye kemin ye kominayı لگرد که مدیار کلی بیستو دودیه مها ایلوده بیار هاد گرتن یه روبرین خواجیجی د سیسی مها یازداده
هروها يعني ريفبريا يا هرمي ويا قشتي کنگرا گلان یا دموکراتیک و نوزده ماهایکی 2018 به پیش خستم اگر روشکی آورته در نکه به وی رنگی پلان هات دیارتیم. هناك بارتين كرد بلجان وجه داخلي دابك او بشتار نابن بشتاري لكن قالوا هالبجارتين نر كي باشكو herkes هذا خان نشان بده herkes بريار قلتني ده جيب يقرا چما هناك بارتي كرد خمسارن كو جيب يقرن ده هالبجارتين هذا نها يعني باوية كي رسمي وصا جبون ما اوه كي وصا نهاتي براسي ما دبي دمد جارك دني aslında niyeta baş meda diyar kirin megut ev pevejoya xoseriya demokratik lebuyun çene bu veya ne baş bu brasti yani çok az tebliğun çevi jibovan partiyacı baştırın. Her vaha yani em sisteme girebiliye avadikin ev sistem yani çok az tebliğun çevi jere av kasa rastırı. Lebele eğer dve helvasta xwedî berdewam bikin eveya ez karim bijim yani çawa ku di dema derbas wî de van partiyên ku di rêveberiyê de cî negirtin hem siyasî hem jî di aliyê gel de di neslê gel de gelekî bêtesîr bûn bi rastî û rola wan di siyasetê jî di gelek lawaz bû û di nav yani di hundirê welat de bandora wan roj bi roj marjinal dibe yani eger divê helwesta xwe de berdewam bikin gur nername ev derbî siyasetê bimînin yani wê derbî pêvejoyê bimînin çawa ku dema derbas wî de çêbû û ew partî wê wenda bikin ji ber ku yani ev alanê ku qadê got hatin rizgarkirin mecburiyeteke wisa heye ku xwe birêve bibin jiyana xwe tanzîm bikin û li hemberî hemû xeteriyan karibin berxwe bidin karibin bersîv bidin ji bo jî yani ev helwestên wiha helwestên birastî yani derbî siyasetê ne me re nikarbêjin helwestên siyasî ne pir helwestê tang helwestên ku siyasetin me re karibêji xwe yani intihar bi vî rengî berdewam kirin derbî pêvejoyê dimînin derbî pêşketina dimînin û hîn bêtir mehkûmê ev işte em bêjin wek hêza koalîsyonê yani hêzekî unsurî hêzekî şovenîst mehkûmê wê dimînin di heqîqetê de eger vegeriya bana û tevî vê pêvejoyê bibin li gor nerîna me ji her tiştî bêtir ew ê bawayekî erênî tesîr bû bana. Grubek ji bo ewlekariya bajara Reqayê perwerdehiya xwe leşkerî xilas kirin. û nûçegihanê dengê Amerîka Mehmûd Balî jî di merasîmê de amade bû û raportek taybet amade kiriye. Navenda rêvebertiya giştî ya ewlehiya Reqayê ragihand got dewreyek nû ya hêzên ewlehiyê bi dawî bû. Piştî got di 105 endamên dewrê li Akademiya Şehîd Rustem Amargî hatin perwerdekirin û 10 rojan perwerdeya wan dewam kir. Têda dersên siyasî û axlaqî hatin dayîn. Herwiha li ser çekan jî hatin perwerdekirin. Rayedarên hêza ewlehê ya Reqayê diyar dikin got wê ev hêz bibe alîkar bi hêzên Sûriya Demokratîk ra. Got niha endamên wan deverên rizgarkirî diparêzin. û dê piştî rizgarkirina bajarê Reqayê ewlehiya herêmê tevahî hildin ser milê xwe. Destpêkê va perwerda heftane me texrîc kiriye. Ev perwerda ijmarê xwe di 105 kesin. 105 hevalê me quweta me Reqayê. Mehamê me em paş hevalê xwe qesed ew quwet Sûriya Demokratî em bigirin ew erdek ji çetan standine ji Daeş standine em wa ciyana wa nixtana tişi bikin û em millet alîkar bin millet ra. Bi boneya dawîbûna dewrê li bajarokê Eyn Îsa merasîmek hat li darxistin. Têda rêvebertiya Meclisa Reqayê ya sîvîl amade bû. û di merasîman da endamên hêza ewlehê sond xwarin û sozdan got wê ew bi her awayî xelkê Reqayê biparêzin. û endamen anî ziman got hîn hejmara wan kêm e û ew bihêvîne
گو خورد و کچن رقای تبلی وی هیزه ببن و به ارکا پاراستنا هرمی رابن. قاعد يزيد العدد كل يوم عن يوم. هجمار وان بردوام و روش بروش زیده دبن ام وان هینو فیر دکین بورقه ارکی وانی سرکی پاراستن و اولهیا دنا فرق دایه ما اول سر تبایاتشتین لشکری فیر کرن و ما اول سر هلوشاندنا ماینان و بکار اینانا چکی و آلیکاریا ولاتیان فیر کرن. هجای گوتنه گو بداوی بونا و دوره هجمار دورهان دبن هفت و تا نها بیتری 1000 اندامی تبلی هزا اولهی رقای بونه لهیم پیوستی به اندامان هیا و ده دوره نو ورن وکرن. محمود بالی دنگ امریکا باجاروک عین عیسا. سی طبقه سالوگرا کمکوژی و ازدیانه پیشیا 3 سالان داعش ایرش لسر حرم ازدیان پیک آنو و به هزاران کس جوا کشتین و به هزاران کس هیمون دانه هفکارم دقیل شما لسر و بیرانین غمگین راپورتای تایبت آماده کریه. سی تباخا 2014 روژا قرکرینی و فرمان 74 یا ازدیان بو کومالا دولتا اسلامی داعش ایریشی شنگالی کرد. انجام پترج 6000 قربانیان بو. گل باران کرنا دجه دا یا جنو میرین پیر. وان امرمي كرن الذي مزرعه الغربي كنت غرب شمالي كنت ذي مزرعه امرمي كرن الكوجو الجندي كوجو دپیرا دیلکرنا به هزاران زاروک خورتو قیزین نوگه. الله اکبر والله الحمد. ایریشا داعش لسر شنگالی بو صدم دربدار کرنا صدان هزار سویلانو تنگاف کرنا وان هتا راستی روشکا دجوارا جیانی بن. خدا داری که گاف حسد زارو قد مبون بخدا داری که گاف نبو حسد آوان خدا مديشتينا فاتسين بخدا قال لك خلقش نظام مير خلقش تينا بعادي زاروك بربري مهما مثلا بربري عالمي مرنشتينا او نظاوان و پتر جبیست گورن بکومال هشتا بشیوین کرهاتی نهاتنا پاراستن وران کرنا جی درو بنماین جیانی بکرتی تاوان داعش لشنگالی لگورا پیوان نتوینی گرتی کنگرس و وزارت دلوی امریکی و سازین اوروپی و جیهانی جنوساید بو. هر داعش بخواه جنوسایده با ایدولوژیا خواه با باور و کریان خواه. بتنی لگوندی کوچو لروژا 15 تباخ داعش بصدان جنو میرین با عمر کشتن. کچوکر جگ جدا کرن. کچ سبی کرنو خستنا بازارن کولتیه. اما زورش بعد عقد ما برنم هفت قیچ بون ام برنوی مالات الحفر کرن نزینگا اینا که مدبایق بون دو هاتن لسر زوی کاتب جاردن ام برنا مالکا موسر سعد دو شیوه هر یکی تاد کچکه کا خود کری وقتی تادن هر یکی کچکه کا خود کرین کچک برن اختصابت کرن اجباریا دین پیرد کرن داعش زاروک دانان برخوندنی ده مدرسین جهاده ده. وی کومالا رادیکالا اسلامی به اجنده یک روحنو مبستک دیار ایریشی شنگالی کر. لیدانا کساتیا امروی نمسلمان. ازدی آرمان جوان یا سرکبو جبر باوریاوانا اولی. نهاجی بصدان هزار خلق شنگالی در بدرن لکمپین سرانسری هریمی و به حضرت وگریانا پتر جسی 1000 زاروکن خوانه. از نکتی مبالغما مال دنیای ویران کرینه از کتی مغما و غمه کجو بوکت خوجو باجاره خوجو مزله بریر بر بیایر بر بازار گرانا. The survivors from ISIS captivity. اون داعش رزگار دبن و گلک جوان زاروک هنه درده پشتی درده دنالن خموکیه و ایشن گران ام هول ددن جیان آوان صاناهی تر بکن 3 سالان پشتی تاوان وی کومالا رادیکالا اسلامی هشتا گلک جعرد وی دورا کشدارا نفبرا بغدا و هولیری دجر دست داعش دیا
و هیویا وەگەڕانە خەلکی وێژی گەلە کێمە ji ber krîzên siyasî û aboriyên Iraqê. Di salvegera Sisiyan qirkirina Şengalê ji hêla Daişê de kerem kirin nêrîna çend hemwelatiyên Êzidî. 3 sal derbasbûn li ser karesata Şengalê û heta niha hindek êzdî çavereyî girtî û exsîrên xwe ne. Ew ên ketîne destên çekdarên Daeş da. Her wesa tanûke zorbey awarên Şengalê li kempan û bin çadiran ve jiyana xwe diborînin. Karesata sedê me de hatî heft babî me çin vê karestatê mijbîr nake. Vê zilm û zalmal me bûyî heft babî me çin mijbîra nake. Hezara avê miriyê me berxwe birin çon nêv Daeş û ware deranî. Hî hestê miriyê me hî çend heme dervana. Heme gorê komkujiyê êd koçok êd şingan ne êk ne êk pê veçê ne êk wekî ka em avekê van miriya bikan em gor bikan êk tiştekî ji ware nakaya. Wallah me xwedê delweta vî berbarê me rabin. Keçeka êzdî diyar ket ku milmilaneyên siyasî li deverdariya Şengalê bûyne sedema wê çendê ku xelek nevegerîte ser malên xwe. Lewma heta niha zêdetir ji notiş sadê xelkê deverdariya Şengalê nevegeriyayne malên xwe. Kuştin me dît, derbederî me dît, talankirin me dît, ixtisaba keçûjina me dît û heta îroz dibêjim Xwedê ev bû 4 sala karesata berdewama. Me nedî yani tetewur wedعê me de çê bibe çê nebûye. A berdewama çi kuştina xortê me dera yani winda têne kuştin, çi hîkeçê me taliya wan mayî têne firotin, çi em bin van çadira de bi halekî rezîlî. Yek ez dibêjim yani em jî mafê me heye. Dewleteke mafê me heye bes nizanim. Karesata Şengalê li rêkeftî sêyî meha heşta 2014 da rûy daye û çekdarên Daeş devera Şengalê û taybet komelgehên êzdiyan wêran kirîne û bi hezaran keç û jin kirîne cariye û sebaye û bi hezaran xelkê sivîl gulle baran kirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Mosul. Di şerê giran yê Êraqê de qurbaniyên sereke kêmaniyên wî welatî ne û ew rû bi rûyê gelek asteng hatîne. Gelo pêşeroja kêmaniyên Iraqê çav e li ser vê mirjarê li Enstitûya Amerîkaya Aşitiyê konferansek hatiye pêkanîn û agahiyên berferatirce di vê raportê de ne. Çekdarên Daişê beriya 3 sala êriş li ser heremên êzidiya kirîn û komkujiyê gelek berfereh pêkanîtî bûn. Di van êrişa de bi hezaran kes hatî bû kuştin û wenda bûyîn. û di heman demê de jî bi hezaran êzidî dest ji cihwarê xwe berdan û kûçber bûn. Di vî şerê giran de bi taybetî kêmaniyên Iraqê bûyî armanca Daişê. Li Washingtonê Enstitûya Amerîkaya Aşitiyê li ser pêşeroja kêmaniyên Iraqê konferansek pêkanî. Endama Parlamentoya Iraqê viyandexî ji di konferansê de amade bû û bal kêşan komkujiya li ser êzidiyan û got 6000 êzidî dibin destê Daişê de ne. û sadê 85 ji navçeyên êzidiyan li sinûrê bajarokê Şingalê ji aliyê çekdarên Daişê ve hatine vîran kirin. 1006 zarokê kiçik li emra 4 sal heta 10 sal ISIS birin û tedrîb kirin û kirina Daeş û noka ew zaroka navê xwe ji bîr kirin, lûgeta xwe ji bîr kirin, nizanin da ku babê wan kîne û noka ew divên bên êzidiya û mesîhiya bikujin. Ez ê çawa êzidiyekî qane kem ke 68 nefer ji aîla wî birin, jina wî, qîçê wî, te'delê kirin, ez bêjmê were vegere Şingalê û dîsa il gel cînarê xwe rûniha û mutmain becareka dîhosat te nake. Bes heke me bibe em il welatê xwe bimînin, lazim e em destê xwe bidine ew destê wan nebûwe xîn, nebû çepal nebû bi xîna me û bi erzê me. Nûnera Herêmê Kurdistanê Bayan Semî Ebdurehman ji axaftinek di vê konferansê de pêkanî û bal kêşan li ser vê komkujiyê. Divê em çi carî kiryarên Daişê ji bîr nekeyin, bi taybetî dema Şingal û dewroberê wê û neynawa kiriya armanc. Divê çi ji destê me bêt em alîkariya kêmaniya bikîn. Hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta êkemîn e ku kiryarên Daişê wekû komkujî nav kir. Şerê li Iraqê bandora xwe herî xirab li ser jiyana kêmaniya çekiriye û bi hezaran kes ji bihêvî mane.
گلو دولت عراق دکاره جیانا کمانیان بگهره و باشتر بکه. بالیوز عراقی یه واشنگتن فرید یاسین دبیجه عراق به کمانیان نکاره به عراق. عراق 2017 نه عراق 2014 ارتش عراق جی نه ارتش 2014 دستالات امروب جی نه این 2014 نه شر راست ل 2014 داده است بکر دی شر گران ام عراقی همه اینان با هف کو به هف را کار بکن تشت هری گرنگ دوی شری دا پیشمرگه و ارتش عراقی به هف را شر داعش گرن به نری نامن عراق بیک مانیانا بیت عراق او ابولات دیوانه دشری گران یل روشلات ناوینده به طیبتی کمانیان وان ولات بنا قربانی او نها بند آلیکاریه نکون دست به جیانه که نو بکن لی بلی راستی روشلات ناوین جه خیال و هیوین و گلک دورن نوبتا وجدان و عدالت یا پارتیا HDP پشتی دیاربکر لی استانبول بردامه لی اون نکارن چالکی خود در روشک آزاده بیننجه لی استانبول ریاوا جعالی هیز نولکاری و هاتینه گرتن نوچگیهانا دنگ امریکا زوزانیا شار آگاهیان برفراتر هنه نوبتا وجدان و عدالت که پارتی دموکراتیکا گلان هفته کی بری لآمد دابود دست بکرن استانبول بردام که HDP جبو استانبول هفته کی پارک یورچی دیار کربو و پارلمانترین HDP که خواستن تکیون پارک یورچی راست آستنگی پلیس هاتن. Bunların önüne set çekmezse هر وها جبو پشکریه گل کس لبر پارک یورچی کمبون و خواستن تکیون پارکه لی پلیسان دور پارکه دور پیچ کرن و نیشتن که گل بکه و پارکه HDP جوین خواه کم مجلسی لی پارکه یورچی پیکانی و داخویانی دا هفسرو که HDP سرپیل کمال بای ده جوین داخوی و گوت جین که عمله نوبت دگرن کرنه وک زندانا وکری و دیار کر که لترکیه بریاوان نوبتا CHP و چالکین AKP جی چی بون لی وک HDP نهات ناستن کرن پارلمانتر باتمان عایشه اجار باشران شدنگ امریکا رد بجه بانگوازی ما لکسین خودی وجدانن و عدالت روشه کی جه هر کسی را لازمه بانگوازیام عدالت و وجدانه نه مثل AKP ری نه اردوغان ری نه باچلی ری بانگوازیام جگلی گوست کرد بگه دشیم خودی وجدان ام بانگوازی روات کن ام به عدالت مرتبه لازمه و ام تف خودی ما فنگو ام سربی آخی آزاد بشین ام خودی ما فنگو ام زمانی خو بآخبن بکردی بآخبن یا جی بزازاکی بآخبن یا جی بزمانی دی بجور بجور لازم بآخبن ووك ديسا وك ما قلت ام تف خود ما فنگو ام سربي آخر دیروکا خوب پاريزن يعني ایرو سورت خوازن دیروکا 1000 سالي تبدي خراب كل لگوري خوش لگوري اقتدار خو لگوري خواستکه خو سورج نبدا آب کن اما ام بنا سور دیروکا دیگلی و گلاب تمامیه دست خوش سر دیروکا ما بکشینن دست ام خوازم با ام چندا خو بپارزن یعنی ام خوازم چندا خو بدن جیان کرن یا ایرو ام ملبر نبات عدالتی کرد یا ام برداری ام خوازم با ام گوونده بگریش مرد به گووند خداخیه هر وها پارلمانتر HDP آگری بردان استرکشی گوت اف ظلمکی مزنه و وها بردام کرد نوبت ما وجدان آزادی و عدالت آمده حتی دست بکرین اوا یا دودیا جی استانبول حتی دست بکرین موجی ذاتن دبینیم برچه خوبه جی ودیتیه ورا هلدانه بن ابروکه نایلن گله موره مرا هفدیتینه چه بکه اوی ذاتن فاشیزم روز بخور کرد توجه که ایران مهاتنه جی واتا که همه ویج دنیرن پولیس ها دنیرن تدبیر قاشو نگرابه که هلدانه مرف دنیرن نخوازم که گویل وره مرا هفدیتینه چه بکه بله اوا نوبتا وجدان و عدالتی همبر فاشیزمی دنگ دخستنه زوزان یشر دنگ امریکا استانبول هر مچای کرمنج به بدوی خوی خزایی به نو دنگه جوان یک جی شلاله میدان که کرنشوان افرین و دردار و دروژن گرمیان هاوینه ده سبب که خواهنیک بکن دست برین و دریخ نبردشو او راپورج افرین شاندیه کانتون افرینه به خوزای خوی رنگین به نو دنگه چه دارو آو یاندشت و چیابه که هر دور لکانتون جهکی گشت و سیرانه
یک جوان دوران سولاوین گمروکی یل ناوچه ماباتانه. سولاوین گمروکی پنجره یکش بولاتین کدو خازن لدوری روشا شر و آلوزیان بهنا خوودن. روز این ام تنفر سولاو گمروکی آوا هنگه ام زاروگ خاطینم ور مالبات خامتینم دهو باف ام تنفر جه خارنه جه کیف جه شاهیه جه طبیعت آوا هنگه واکن دبینش هب آب سولاو گمروکی. نوی موایله و ماتن گمروکی آب فرینکه از دیگ وقتی خواهتنه خوردن خواهد فرخوشه اما تنه برابه آب جهنه کبیزه اما آب داره فرخوشش. که در خستن سیاح و ماشاءالله منطقه خوش خود منطقه بخافلینه خود جو که خوش بده انشالله ساعتا و اگیا خوش به شباب ماشاءالله گیا کیف کرنه انشالله که بس سلامتی به هم اینی بینی ورج خارا زیاره انشالله عشینه های دور برهن خود به حربه بسکنینه خود سلامتی بده ربیع عالمه. سولاوین گمروکی هر روزکه بطلانه مالبات و زاروکین افرینه هم بیزدکه تا بهنا خوودن و دمک خوش دنوا خوزایدا بقدینن. هاتن برای شلالا درا همش خورا کیف دکش قچه که او تایدینه شیوه دکن ایدار دکن و کلیون بعضان دقاورینه هم که شب کن و ملا پر بخوشانه و کردوغانا هاو کیفی خواسته که گلوی ملاتینا اما تنی کیفی خواسته دکن و کوک نخمه مایا و نقصوات مایا چه دکی ملو بکه والحمدلله سلامتم رو کریه. ام يعني ام قد كي خوي ان شاء الله تشتي محرين نوكن ام نيلن نتاغن من مجولي انه دجمن بدينن ام نيلن يعني تشتي كي كوب بحاسن حسن بنا دجمن كي بلد نوف خداني خدا بن نوف تشكي خدا بن كوري دجما خاصن ام بكن وسد تركيا وارف داري ان شاء الله ام نيلن جوف كده عرضي رجاباك هذا. سولاف گمروکی جه گشت و سیرانان خلق عفرینه اف سولاف با آواخوی هنگ دلیوان و گرماهی هاوینه هنگ دکه نوروز رشو دنگ امریکا عفرین. تماشاون هجام هاتین داویا برنامه و هفته او هم هیوی دکیم برنامه بدله به حتی هفته پیشی ما ببینه خیر و خوشی در. دم باش.